Zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo kha Bellren News vha tshi khou vhalelwa nga mulalumba ngo mathoma kha tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya Earth and Planetary Science Letters. Vhasedzulusi vha ri hu na thavha khulwane dzine dza wanala fhasi ya ice ngei Antarctica. U ya nga tsedzuluso thavha idzo dzo vha hone miṅwaha ya miḽioni ya maḓana maṱanu yo fhelaho. Vhasedzulusi vha ri mawanwa avho a ḓo thusa u ṱalusa vhubvelele ha thavha na madzhango. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Macquarie University u bva Australia. Vhasedzulusi u bva New York University Grossman School of Medicine vha ri dziṅwe khemikhala dzine dza shumiswa u ita mapulastiki dzi nga vhanga mpfu dzi re na vhuṱumani na vhulwadze ha mbilu. Tsedzuluso yavho yo wana uri ho vha na mpfu dzi paḓaho zwigidi zwa maḓana mararu fuṱhanurathi nga ṅwaha wa gidimbili fumimalo. Vhunzhi ha mpfu dzo vhigwa tshipembe ha Asia na mabvaḓuvha kati. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya eBiomedicine. Vha UN kana World Food Program WFP vha ri vhathu vha dzimiḽioni vha dzulaho vhukovhela na vhukati ya Afrika vha khou kwamea nga nḓala. Izwi zwi tevhela nndwa dzi sa imi khathihi na u pfuluswa ha vhathu nga khani, ikonomi yo hoṱefhalaho na tshiimo tsha mutsho wo kalulaho. Vhathu vha miḽioni dza furarurathi vha khou balelwa u wana zwiḽiwa zwa ḓuvha nga ḓuvha. Vho Margot van der Velden, mulangi muhulwane kha dzingu ḽa vhukovhela vhukati ha Afrika, vha ri arali ha sa vha na nyengedzedzo ya masheleni a u thusa u renga zwiḽiwa, vha WFP vha ḓo kombetshedzea u fhungudza tshivhalo tsha vhathu vhane vha khou thuswa nga zwiḽiwa. A guma ngo rali mafhungo nda ndo vha farela hone kha Bellren News, ri tshi dovha hafhu ra lavhelesa fhungo ḽihulwane kha tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya Earth and Planetary Science Letters. Vhasedzulusi vha ri hu na thavha khulwane dzine dza wanala fhasi ha ice ngei Antarctica. Nṋe na vhone a ri dovhe hafhu ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi ha thiri kha u vhe mulalo kwaṱa. Awangane zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Bellren Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wo anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@bellrenbrands.co.za. Bellren Brands ndi vhahadzimiswa ha masheleni vho ḓiṅwaliselaho.